News Avenue igama uSizwe Plus namhlanje siza kuwena bukhoma sikwadukuza ungakhohlwa ukuthi sikhumbula usuku olukhulu la ekwakhothama khona ilembe eleqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kaShayeki uShaka ngiyasaba ngombizo ukuthi uShaka umbumbo wesilo samaZulu namhlanje kumhla 24 September 1828 wakhothama so namhlanje ke silindele inkulumo enohlonze esobe sinikwa indlulamithi kanjalo nondunankulu wesifundazwe ubaba uThamsanqa Ntuli bazobe bekhona namhlanje besilawulela iprogram uzobe khona futhi no MEC umuntu omuhle Khawula kanti lolu sasazo silethelwa umnyango wakhe kanjalo nondunankulu amabutho asefikile ndizokhumbula ukuthi abakhona futhi nababandla lamaNazaretha silindele unyazi inkosi unyazi lwezulu ukuthi nalo libe khona namhlanje and into esiphawulayo ukuthi kuyabanda and kuyanetha namhlanje kodwa siyiNews Avenue sokwenza isiqiniseko sokuthi sikuthulela bukhoma kuwo konke okwenzakalayo uzokuthola kuza la ngamagagasi omoya ngamagagasi eNews Avenue asibonge sizoqhubeka sikulethele abantu abahlukahlukene kulomcembe welembe sigubha nje impilo yelembe eleqamanya amalembe uShaka umkhosi welembe yo esiphume umkhosi lomhlanga le elokhuzeni emashobeni namhlanje silapha umkhosi welembe sikhumbula ilembe elakhothama zingu-24 kuSeptember 1828 namhlanje sisole ithuba lokuthi sikhulume nomsindazwe inyosi yenkosi asitshela ukuthi lusho ukuthini lolusuku kuyena asibingelele msindazwe uSizwe Plus iNews Avenue le angibonge uBlose nani nonke esinani kungijabulisile kodwa ukuzwa ukuthi ubingelele emkhosi nomhlanga ngokuqa impela phela kwakuzimbali laphana zisakuxhophile la isahlele dondlele tele zimbali kodwa ke usuku lolu umuntu uyayabuyela emuva nje ekujuleni okumangalisayo ukuthi uNkulunkulu wake wasenzela engicabanga ukuthi kwakuzimanga ngalezo ikhathi uma ucabanga ukunqoba ezizwe ezingaka kwenziwa ingonyama ingakapheli neminyaka eyi12 ucabanga ubukhulu balesi sizwe nobuhlakani baso kwezempi uyabona impela ukuthi inkosi uShaka yayithunywe umdali ngesikhathi sakhe akekho owayengakwenza lokho uNkulunkulu ayengamthumile esizweni ngithokoza kakhulu ke mina ngilapha ukuthi ngaqala ukuzoba lapha ngo1976 kuyisibusiso kimi ukuthi namhla ngisekhona la kanti ubaba ongizalayo kwaba khona lapha ngo1954 lizokwembulwa lelitshe njoba sazi ukuthi lalakhiwe ingonyama uSolomon ethi wenzela ukuthi izizukulwane nezizukulwane eziyoba khona zingakhohlwa ukuthi kwaba khona ingonyama uShaka ngakho-ke umuntu mayibuka njengesizwe nje kuyinto enkulu ukuthi sizogubha lolu suku
namhlanje siyalibona ke nezulu kwaZulu kuthiwa lisuke lilethe isibusiso uma sinyathela udaka lunje hayi sibhunquza intuli akusibusiso esikhulu nje ukuzoba lapha kwethu sonke nabasemakhaya babe lapha ngeinhliziyo zabo kuyisibusiso lokho. Asibonga kakhulu Msindazwe bungayishaya nje kancane ngoba abantu bakwazi ukusho ibongo senkosi mhlawumbe ezakho ushaka shayini. Awu phela siyasiqale ngokuthi wena wendlovu nondlovu bayede bese sithi kudlungwana lukandaba udlungwana lombelebele oluhlunga emanqumeni kwaze kwasamanquluma esebikelana ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha unodume ehlezi ngamenzi sishaka sishayeke akasenza ngakhona ushaka ngesaba nokuthi ushaka ngoba ushaka kuyinkosi esemashobeni undaba ocaba ngomkhonto amayimakhosi ecaba ngamazelo shaka lomakhosi ibindaba sojayisekubeka eNyusi la enkosini weNembe la isikhumbula khona umbumbi wesizwe samaZulu owaphothama ngo-1828 ku-24 kuSeptemba. Simbi nasya Sumkalokasha Simbi nasya Sumkalokasha Simbi nasya Sumkalokasha Simbi nasya Sumkalokasha iyaqhubeka inkosi ushaka ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha okasenza ngakhona namhlanje nje kugcwele lana yebo right but kugcwele and igcwele nebandla lamaNazaretha ikhona nenkosi umduduzi uShembe naye ukhona lana siyajabula ukuthi nabo bebandla bakhona nomunye elicavile laleli bandla sicela ubingelele babuzazisa. Ngiyabona sibalekile bingelela umkhosi wonke kaNkulunkulu umkhosi wesilo samabanga lo okhulumayo umfundisi uKhanyi inkolo yobuNazaretha noShembe kuyingxenye yalomkhosi lo osihlangane kuwo namhlanje ngoba umprofeti uShembe uIsaya wahlangana noNkulunkulu wamyalela ukuthi akaye emhlabeni ukuthi bayefika emhlabeni afike emakhosini afike kwisilo ngoba lo nkulunkulu uyinkulunkulu wamakhosi manje ke njengoba kunjena nje kuyinto enkulu kakhulu kabi emhlabeni nasezulwini uShembe uzohlanganisa isintu ukuthi siba abantu babe ngabantu munye. Ngiyabonga. Asibonge ngesikhathi sakho nenokuthi isakhuluma inkosi isa address abantu bayo asithemba ukuthi yonke into izohamba kahle. Ngiyabonga kakhulu nami nginethemba lokuthi konke kuzophumelela ngoba kukhona uShembe oyingcwele. Siyasho ukuthi imvula yisibusiso. Imvula ikhomba ukuthi kukhona uNkulunkulu la. Manje bakwenza kanje kusho ukuthi uNkulunkulu ukhona la. Kumsa khona futhi ukuthi isilo sona njilamithi inoNkulunkulu ngoba uShembe uze kubani uze kwisilo samabanga. Nina besilo usuku lwanamhlanje sengiqhubeka ngiyacela ukuba sikhumbuzane ukuthi usuku lwami namhlanje lungolo ukuthi sikhumbuzane ukuthi singubani sisukaphi sikuphi manje ukuphi lapho esibheke khona njengesizwe. Nina besilo
kule minyaka emihlanu edlule neminingi iminyaka phambi kwaleyo minyaka kade sizwa kukhulunywa ngelembe ikhathi eyiphindeke kaningi sithe sikhula abalobi bamabhuku ababebhala ngelembe ngaleso sikhathi babebeka ukuthi ilembe kwakungumuntu ongathi wayisigcwelegcwele eyisikhwangkhwangu ewuphuma silwe kanti kwakungenjalo.